So good morning, good morning. So good morning guys, no balik na punta sa tuwang vlog guys. Dugay ta wala ka vlog mga 2 days ata, 2 days. So bago ta magsugod guys, pasok sa intro. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. Ha sila ma. Nakaw? Oo. Itim bibili. Ha? Itim ako. Dara. What is it? Ha? Ha? Taas ay. Let's go. So once again, good morning guys, no. So nihapit pa dito sa tindahan guys, kaya namin ikuha. So padulong ta karon sa Deca Homes. Kaya maghatod na po ta kang Commander in Chief. Uy, hey Joe. Joe Romano. Ano nga ni, what happening? Why Delilah? Topic man. Kick. So dugay-dugay dito wala ka balik og vlog guys, mga 2 days, 3 days siguro. No, pero ang atong mga mga followers diya, ha? Stay put ra mo kay balik ra ta. Bisi-bisihan lang. Uy, may pa si Joe. Kalusot si Joe. Kili dito mo agi day. Pisko. Saan ang nagparid naman yun dire? Nagparid. Dugay ka ayo. Unan be. Grabe tapi kayo sa. Nan kamisa. Dugay kay mo. Usual, init. Wala na. Ayabo ang ano. Hulog, pitura. Wala. Napiksan ang motor. Kagis. Ha? Buo, napiksan ka ng motor. May bulo kag init mahugat to. Awa, tagbaw sip kahit ato. Baba ko may ka palandong ba. Landong naman eh. Oh, ha? Landong dili. Gaya pa eh. 5 4 3 2 1. Wapagani. Uy, una naman ka, wapagani. Pagay 1. Biyaan ta. Whoop. Biya money popcorn.
Hala. Oh. Whoop. Hapit. Mga to'y driver nga may tatanog side mirror. Tayo tinamaan eh. Tinamaan. Cause yeah. Grabe agtika sa init eh. Whoop. Whoop, 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 whoop. Me first, me. So sa katulad kuan guys, katong gusto magpa shoutout gani no, katong pa shoutout sa kuha. Nakalimot mo ko ba nya, wala ko listahan ba. Ilista na lang ako to sunod video na lang siguro. Para way makaligtaan. Kay dali lagi ko makalimot. Mohon ko listahan, ilista na ko to po. Wow, big one. Sniper, sniper. Sniper, ang laki. Whoop. Tingin-tingin sa kalsada ko. Baka mapunggitan ka dyan. Oop, shoutout tayo sa mga guard rin. Oh. Mga guard. Oops. Oh, shoutout tayo kaning Honda Click diri. Oh, na-sticker na ako. Asa ka siya gikan sticker na ako. Whoop. Dili may ko face. Phase 2. Padre? Dati mo kit ko na. Ako ang number mo gikuan? Anong ako ang number? Why? Who told you so? Nun sa man eh. Patay. Ay, may kit. Ay! Nagrada na to ron. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so So muna na to gabre ang kuan guys, ang store pro pauli na ta. Babay na ta kay Commander, babay. Wala ka ba? Pastus palayason. Oh. Shout out. Shout out. Nag-vlog gani ko. Shout out ka kasi shout out nimo. Shout out. Wala ko sticker no, Ruth. Sunod na lang. Ay, lol. Ay, shout out kay ang idol oh, kang Sabugasan. Na vlogger po na siya. Na po na siya ay kanang page. Nakalimot lang ko. Let's go.
So, wala na guys. Yee-hee. Ato na ito si Commander-in-Chief. Palayas na ta. Layas daw. Siya, layas ito. So, yan ato eh. Tinghatod pa ta. Palayason pa dyan ta. Uy, kuangod. Lang puso. Huli na tayo. Aw, mahapit pala yung kukuhan guys. Hapit pa ko Barako Barbershop. Ang pinaka nindot na barbershop diri sa Mintal. Baka naman. No, nga gipan nag-iyahan ni Christian Joy Tawaay, also known as Kuya Ayos TV. Vlogger pa na siya guys. Si Kuya Ayos TV tag-iya sa Barako Barbershop. Baka naman. Joy, baka naman Joy. Kapit dito kay nahan ko pagupit ito kay karatihon ka. Nigawas mo sa barbershop, gaan kayo mo paminaw. Ay, mali. Oh, parking area. Pa day. Parking, insert payment 10 pesos. Yan na lang ha, inigawas. Yan na lang inigawas. Okay, magpagupit ako diri sa Barako Barbershop, pinakakuyang barbershop. Baka naman. Ay, kainit. Open ba ka ni? Sirado. Uy, sirado pa. Open ha? Open mo? Ay. Plus, Joy? Ikaw na lang. Alam mo sa akin?